Abdi number 7 in the house. Who's ban kanimit lakin korbanu su'unna Magah maradineno Tariqayan korena Phantom Duni duwai imtihan Qof walba bogis busita Karwa hadal qarna fiyin Kuwa dambe aya haraytanya Ragiyo dumar ma ahala bajid wahal dari Mitkasta walaf haddi mitkago jirku ma istagi karosi sahi Dumar wa arakti ragna wafulin Marke ishela labadod Wahbaka mahor istagi karan hirin Lolo shuma bisu wafilasha Kimo walbawala biya Habena lasehan Rio malini adlagu hipsanaya Phantom banay Huska ayan kakaana Amusnan ko siya kayna Buku magulay sana Ragiyo dumar Halnaf ayan wadana Awud mahakala serrain Wawadajir markala fahma فرصة أنقا أبورنا مشي عالباب لهيري دريكو سبان كجهنا قف والبدا وابو قرسدا لكن سوو سودا كيسيني مو ما أهنا دنجبي وإنا دمر والبكيدا دمر لدوتشيو ومستقبل لهيرو رجلويك واجهدا أولنتو Markas karan bawariro Otkeigu amurayat Runta ayan katarjuma Jilberri imanaya Ayan man tajid uhara Phantom banna hey Uska ayan kakena Amusnan ko siya kayna Buku magulay sana Ragiyo dumar Halnaf ayan wadagna Phantom mahamaga Wamaska Wahan kani midmil an rajo laga filay Hadda wahanu sotun namelay tarikh dunagu kasbantahay Inayna husto marwalba Hilli walba Ragiyo dumar isku ujedo isku riyo Haddiya wada sohonno Idina mana jojin karto Tasiwa ballan Ma ahadal bina ufidiyo Kuddamada Yeah Haddiyad maka shaitan Oksano Adiga alahadli Hasugin iftin Noko iftin ka Phantom mode Marwan Bashidan Abdi number 7